Kua hiki nā te taumahatanga I runga I te whānau o Raymond Piper. Tērā tētahi tūpāpaku I kitea e ngā pirihimana I te takiwā o Paraparaumu, me te whakapai no Raymond Piper e 23 ōna tau. I ngaru atu rā Piper I te kāinga o tōna hoa I Kāpiti, I te marama o Haratua. I maua ke te whānau ia Joe Glenn I te rangi nei. Kei te tino pāma mai e tahi o ngā tai pakeke o Raymond Piper, I te mea hei tā rātau, he te maiti I heke mai ngā kāwai rangatira o maunga pōhatu. Me hoki au ki ngā korau o mua, kia wiwhetu, ana ki ngā māhanga a te hira rau ki te mata. Koira ngā korau o te māma, o te kuia, ane o te tamaiti mate nei. Nuku atu I te whā marama kua hipa, hei tā te whānau e ngaru ana tō rātau tungāne, ka kitea nei I ngā pirihimana I te rio o maunga ko tukutuku, I tuaratu o Paraparaumu. We are so happy to get son home, but we will never ever forget son. Kei raro I hui te tēne te tū mai rā hei tā ngā pirihimana, te rua I kitea rātau te tūpāpaku o Raymond Piper I Nanahi. I tēnei wā, kei roto tōna tūpāpaku, I te whare o te tohunga tiro tūpāpaku, e whakamātautau hiana, ke kitea hea te take I mate ai a Raymond. I mate taurikareka I ene ahuatanga I roto I ngā ao, I te ao huri nei naene. Ka hore ngā pirihimana I āhei ki te whakaatu mai ki a te karere, nā wai I whāki ki a rātau, I konei te tūpāpaku o Raymond Piper e takoto ana. Nā te rua, tēnei tuarua, tēnei mokopuna tuarua, I kōhuruhia nei. E kore e aro I au te ahuatanga o tērā momo mate ki te patu I te tangata. Hei a pōpō ka whakahoki te tūpāpaku o Raymond Piper e tana whānau ki te mai o ana mātua tīpuna a tau ārau, ki roto o rua toki. Hei te tekau o ngā haora o te tāite, ka nehua. Joe Glenn, Te Karare.